Neko te pita, ajde biš mi vozilo u šutuvar, neko pita za neki manji poslić, manji zadić i tako dalje. I onda pomalo su me i nekakvi stariji majstori počeli zvat. Drvo mi je baš prva ljubav i tako, mada moram reći u par zadnjih godina i kamen je postalo moja druga ljubav. Ovaj grad je lijep sam po sebi takav kakav je, ne? I tu pokušavamo, ajmo reći, da ga obnovimo, a da previše se ne mijenja nešto izvana. Kada ljudi dođu opet živjeti unutra i sve, to je jedan osjećaj, i kad ti dođeš, ne znam, 5 godina, 10, poslije do tih ljudi, kad oni onda žive unutra, to je nešto da je najljepše i neki, ajmo reći, šećer na kraju. Lijep pozdrav, dragi gledatelji, i dobrodošli u novu epizodu obrtničke televizije iz Udruženja obrtnika Opatija. U starim kamenim ulicama Mošćenica krije se poseban obrt, I Love Wood, mjesto gdje drvo i kamen ponovno dobivaju život. Mladi majstor Dorijan Brdar s 3 zaposlenih obnavlja stare kuće s posebnom pažnjom, pretvarajući ih u tople domove koji čuvaju duh prošlih vremena. Dorijan, vaš obrt nosi zanimljivo ime, I Love Wood. Što vas je privuklo ovom poslu i kako je zapravo sve počelo? U principu počelo je sve kad sam, ajmo reći, srednja škola, i nakon srednje škole počeli raditi lokalno. Neko te pita, ajde biš mi vozilo u šutuvar, neko pita za neki manji poslić, manji zadić i tako dalje. I onda pomalo su me i nekakvi stariji majstori počeli zvat. U principu da, manualno pomažeš nosit, miješat beton, meltu i tako dalje. I tako, ajmo reći, se desilo i nekako zanimanje za ovaj posao i kako tu živim, volim svoje malo mjesto, tako da nekako sam počeo onda raditi s drvom. Moj obrt se zove I Love Wood. I kako radim dosta, ajmo reći, i za ljude koji su iz drugih zemalja, koji tu imaju kuće ili vikendice i tako dalje, tako to je bil nekakav logičan razlog zašto sam nazvao obrt tako. Drvo mi je baš prva ljubav i tako, mada moram reći u par zadnjih godina i kamen je postalo moja druga ljubav i metal nekoliko, tako da ću možda morati proširiti samo ime obrta. Kako spajate moderne i tradicionalne materijale? Da, moderni materijali imaju svoje prednosti koje moramo koristiti na određenim dijelovima kuća, zidova, puteva i tako dalje, iz čisto nekakvih tehničkih razloga, s nekakvim betonom, željezom i tako dalje, metalnim elementima se ta kuća naravno mora pojačati, fiksirati i tako dalje, ali mi pokušavamo, ajmo reći, oponašati dosta ono što već nađemo, ne? Istaknuo bi baš suradnju, recimo, svojim prijateljem, Mario Benković, on je iz Samobora, njegov obrt Lastavica, s kojima radimo vapnene žbuke, potpuno na starinski način, od gašenja vapna, do miješanja, do nabacivanja, krpanja rupa, najprije nabacivanja, fini slojevi i na kraju mažemo sa gašenim vapnom fasade, ne? To je nekakva, ajmo reći, u grubo priče, nekad moraš napraviti kompromis sa modernim materijalima, ali stari materijali jesu malo zahtjevniji za pripremu i tako dalje, ajmo reći, teže nabaviš gotove, fabricirane u vrećama materijale, ali to ima svoju draž i svoju prednost. Koliko je važno zadržati autentičnost, a koliko prostora ostavljate za nove ideje? Ovaj grad je lijep sam po sebi takav kakav je, ne? I tu pokušavamo, ajmo reći, da ga obnovimo, a da previše se ne mijenja nešto izvana, a naravno tu sad iznutra postoji nekakve, prema želji, naravno, ljudi za koje radimo, tu se možda može više pričati od nekakvoj kreativi i tako dalje, grad je pod konzervatorskom zaštitom, tako da tu postoje isto nekakva ograničenja u samoj gradnji i tako dalje. Naravno, moj obrt radi i za druge stranke koji nisu isključivo u starom gradu, tako da tu možda radimo od drva i tako nekakve kreativnije stvari, ajmo reći, nekakve interesantne stolice, police, ne znam, vrata stara, kad restauriramo, to je jedan jako isto interesantan dio cijele priče. Koliko vas lokalno okruženje inspirira u poslu? Inspirira me full, to je mjesto gdje živim od svog rođenja i jako mi je u stvari drago i čast da ga mogu, ajmo reći, obnavljati, ne? U smislu, evo, i za općinu radimo dosta intervencija, moram tu spomenuti isto njihovu aktivnost, stvarno, u sanaciji svih nekakvih problema koji se dese, nekakvih tehničkih situacija i tako dalje, tako da tu djelujemo i na javnoj nekakvoj površini i za privatne ljude, ali to okruženje mi je, naravno, gdje sam rođen i tu mi je jako drago da mogu tu ostati živjeti i evo, jednog dana da moje dijete, da more možda tim putem nastaviti ako bude htjelo. Što vam osobno predstavlja trenutak kada završite obnovu i kuća ponovno prodiše? Kada ljudi dođu opet živjeti unutra i sve, to je jedan osjećaj, i kad ti dođeš nakon
ne znam, 5 godina, 10, poslije do tih ljudi i s njima ili se napravi večera ili to oni zovu na piće ili tako dalje, kad su oni zadovoljni, kad oni žive unutra i to znači taj neki duh ipak stanovnika za koji si se ti trudili, za koji si se naprašili, nanosili si se teško svega i tako dalje. Kad oni onda znači žive unutra, to je nešto da je najljepše i neki, ajmo reći, šećer na kraju. U rukama Dorijana Brdara stara kuća postaje platno. Svaki zid, svaka greda priča novu priču. Obrt I Love Wood pokazuje kako tradicija i zanat uz malo umjetničke duše mogu stvoriti ljepotu koja traje.